Bernardino Leon, il-mibgħut speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja, qiegħed jittama li t-taħdidiet f'pajjiżna li saru fl-aħħar sigħat iħallu r-riżultati. Leon ġie Malta 3 fil-għaxija biex jiddiskuti mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-Prim Ministru Libjan Al-Tinni. Wara laqgħa li l-4 filgħodu kellu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella ma' One News, Leon tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' iktar dialogu. More support for this dialogue, and I think this is thanks not only to the effort of the United Nations and of course our Libyan interlocutors, but also Malta has played a role. The quite an effective diplomacy of this country has been very effective. So let's hope that this mood will take to concrete results in the coming days. Fil-laqgħa ma' George Vella, Bernardino Leon fisser kif l-atteġġjament ġenerali tal-pajjiżi lejn il-Libja huwa wieħed ta' appoġġ, iżda fl-istess ħin esprima tama li jsir aktar biex tinstab soluzzjoni paċifika. Żied li jekk ma jiġrix hekk jinħolqu problemi li jaffettwaw ir-reġjun kollu. We have been discussing different ways to support the political process in Libya. It is very important because we all believe that there's no military solution for the country. A civil war in Libya would be a huge problem for the Libyans and for the rest of the international community. Il-Ministru George Vella għalli jidher li hemm realizzazzjoni internazzjonali li l-Libja tista' ssir problema kbira. Dan b'mod partikolari jekk l-ISIS jew gruppi terroristiċi oħra jużaw in-nuqqas ta' stabilità fil-Libja għal vantaġġ tagħhom biex bekk jidħlu fiha u jibbażaw ruhom hemm stess.